Ehumo brokro ye na ne de adwuma we. Ena me ti woni me nsa me ba na kwa mo de me kra na me nua bi didi kwa na ofamia me suro. Unya kra obesu. Ade na ye ji. Mo so ya mo si Kumawood awu. Enu otuo set ne so nyina na ya ne ma ati ya me so na me ni. Ti woni nipa ne ti wa na mo didie no. Se ni nyina na ya kwankere. For actress Portia Asare Edin Simbi Ababegu Mountain so or say Kumawood industry no aya or time ene edutuo ewo mu pa ye na enye ononko na aka asem we Kumawood actresses ne actors ni bebre na omotai e ka asem na no no grant interviewer or say nsem a omoka no bebre na aye no kre na ono krampo no eye victim ye bekọ yakotwe video no aba industry no so na ya na manfo bi tietia nkofo bi ka say guge we yanima so only God knows but shed ye nyame akira no no otamfo timi nsai no me Portia me nyame ani adwempa na de bia wo mitiri mo makoma me dandwene me nua bi ho adwembone da enti de wo be ye bia no anya adwuma je se nyame ama wo kwan se nyame ma wo kwan a ntimi nsai ni o as actresses no nowadays no na say we know you are talking in pains awo ya nso sa me interview no o se de nkrofo ye no amanfo so pa too much as kwa akokame aye said baby institution bi ewom but movie industry na nkasa no ano ya ye den bra me de bia me kan say no me guso bompa ye e manya me say on directing me path in this industry and what I'm supposed to do now there omo ya wo hu say problem wo mtina udwane free mu nana na what me wa adwuma na say wani nji a enye dwane na abedwane ye mu bi no adwuma no nyame de ye difisuru na ba ye nti no wokwa na say de ayese magnet na esancho na say ye say ye didi nipa ye chi abra adwuma wenke nyina ya retire involuntary atifie ya sha adwuma we ya se de bia me ne wo ya betena si bia se we ye kan ye wo set so abusuafo me tiri wo ne me costume na ye wo set so ase ya na ya pon enne ye betena set so anopa ya na me ne wo ya ye ka ye childhood days e kire ye costume ye kwabena na me se kwabena those time de bia se me tena ba bia meka that time wo ya na ye kwotwe ba kofa ba ye efie wu asoame ye nyina ye bejeje tuon kakran na wo ya kodi dwa obedi dwa ye ko ye nkapete mu hanom wa pa obi da de sen wa pa obi ko pot ye nyina se woni set ne so ansa na wo betwa odi awia wo ye aduane ye nyina ye to se di ti se busua ba ko sa time no Kumase nyonko da bi time no e na ne ye de odo ehumo brokro ye na ne de adwuma we ena mi ti woni mi nsa me ba na kwa mo de me kra na me nua bi didi kwa na ofamia mi suro unya kra obesu ade na ye ji ase ade pa na ye ji I'm so passionate when I talk about this and chana misu wan chana me de odi abesu o seti so ade na ye ji fi ye nua hos bra se mi Portia wo ko mi free wa ye nfa mi din na to din so dia wo ye me ye different from dia me ye mo mi nfa do muso ya musi Kumawood awu enu otro Portia kasa no Portia sifam kakra wate sifam kakra na muso ya musi Kumawood awu yo enu otro say yan fa kunkunu ye refi say obi na boy ba asase so no de gift ni ma yen ye movie ni nyina nipa dodo ahina so ko Dondology school nipa dodo ahina osi Lagos School of Performing Arts no mesro ye mu dodo ahina ko aja woni bobo gina ho se no adwene ne be se woni me nko abe koto ho a eti wo de ma wakoma no mrafem kakra anya se won be kasa maka asema hyewa no beto so nya akola se midi no ye bo me de masensen but bia ne yasa be jaya temagu so na wo ka papa no krona na me ka no yes no krona na me ka me de minim ni se abra enkrofo bi be frafra ye mu omo ne nam numsifo se bi me nkasa Bible kwa se fa de ye kaza de ma kaza ne fa de ma eyama Caesar obi adi ni leni na momu no kura kwan ne de wan fa so na ofa baby ensesa wo fa baby ade ne da wan fa nto ho a eyi to Portia wa wo mu ache time ben na wo hu say enuotuo na wo kan time ben yi aben na wo hwe mu hu say sa time na start here bra me call movie industry in year 2000 and I'm a sassy wow year 2000 no ya adwuma na ya de odokoro ye chese ya call me kai shoot my mother's heart ye nyina ya koda abo ankrom
and king can so be a ho baby. Dabi crowd there na ye bo ankrom. That time no, ye ni sika de kwa dan hotel o. Se sanka ya bay compound fie no compound no. Na masere. Ye nyina ye da mattresses. And na ye na me busa say that time ko ye de na ntontomo nwe yen. Because me and mosquito nkoso na ntontomo nwe yen. Ye nyina kitchen, compound house kitchen kese no. Da bia beba mattress ye nyina na egu from. That time no na sa na ma ni ho ni nti ye di nuado. Obi adi ni yonko aduane. Ka me ba ye ya udi doko na ma beto na mde nsa atum. Me kai na say ni ye movie bi. Ni ye movie bi. Movie na me ye be 5-6 years ago because that time na me ba me second born after na ma won be 5 months I'm going back setting so. Okay. Na me twa sa movie no. Na set ni so nyina na ye ne ma atia me so na me ni. Ti woni nipa ne ti wa na mu didie no. Say ni nyina na ya kwankere. Hey. Yes. On say Portia we see. They okay. We see ni foforo nua foforo so ba wo me kra de be suwa man kra ma. Why say why you say you me body na dia wa some point me kakakra ko ya no kura nyame ata so nim say no kura wo de ade be che wo be hu nsem e be ba nso so ne no kura de ya ba akopɛ dia me ka tia ni say wo na omo nam sa kwan no so no mu yes into omo nyai emwo wo na omo nam kwan say ye nyina ya betimi aya ho nam ba ako ti say na first ni nyina ya ho nam ba ako na nyame hu ye mobo say bible empanyifo si praye we ba ako ebu ka bo memu. Say ye nyina ye nante sa kwan na that time Miracle Films ye de ye shase Chairman Playhouse ye de shase ansa na Miracle nso ba ye di na chi abesi ne no se sa bra no ni sunu ne ewom di a ene ye nyina ya no besa aboa ma Ghana movie industry no ye local sector na ebi mato ni din Kumawood no me de me mfo aso because nim say Kumawood e ye obi a company name and yaji atare ye hunti me ka Kumawood me ka say ye na ye tree speaking movies no you know both languages no say ye nyina ye ka ye ho abom any impo English ones ni nyina na ehu ye ho say nyina ye Ghana movie industry na ya ma na gina to say there's elsewhere Nigeria ne other places there no yeah na sometimes me share senior Nigeria artists no wo hwe wo mo awards beat ni ko hwe mo na de wi mo ye e girls ni bi kwa bom e ko holidays ni ade hwe ni na eye makoma ya mitia ni ma mitia obi sa me madam for movie industry ma mi obi aye madam for ye hwe ye na mfofo ye mu tete a mituwe oh enti de me ka kwasia ni se nyame de wo de ni nanti a udu ade bia ni wonu ma yemfiri nyame a ebekwa akosi awie yeda ye hu ni sa ne afa akomakro odo na ye nyina ye nyate mama ye hu nyi ye hu na ensatie nyina nyame bo no one day ye hu na onsatie na ebi ntu ye na later wu nyina na aba ye nyina na ye nyini bo mu ye wu ye bo mu enso hwe se ni nyina ye pe ba ni nyina bible se ni nyina ni padua na kwa no obi a wo de wo ye na enso ni nyina ka bom na timi ya ade ba ako hi. Okay. Yeah, ni sa ebebo. All right. I hope some deviate question na ubisa me no. Dabi. Me pacho wada Roma. O kon dono e free sinim. Ese se mi hu o skate kakra ase o stories ni ade e wo Darling TV. And then later a convincing you say be where YouTube na ya na say babak. Onsa madia ya ware a bonse na ebia da bia me can when you start making family a ana say ya dwuma ya ye mema bebre ni omo bobra no omo ni je ho pa so mo ware wie pe na aye te say adwuma no kura no eye ne kan na bibisa and da bia because women want to sacrifice for our men nti no udo family na pe wa ware na pe say wunya asumvia we try most often to leave adwuma no. Some of the decisions had to do with that. And the fact is, there was no joy in the industry anymore. So it was easy for some of us to say, I mean, let it go. But, na diana koye say, I say, yama wa jume bisa wa say ye, won't minye, intina wo san ababak abeye. A lot of things have necessitated this need for me to come back. First of all, I feel like
me were calling be in the industry to diverse me calling no into what I'm doing. Enti no no ka ho na ama ba me fans afi me. Utima ono obi afro ye hu watch Portia ya feel. Almost na ma obey relevant. Ni awon ye no omo ni wunwie ye. Wo so hu sa ahoden wo ho betimi aya. Why not? Enti ye niam bebre. E na say no TikTok no nsuso no. Darling TV ni first person. Yeah. O you so me. Obani homodin pa. Serious. Any onu po ba family there were a lot of and some ya kachire no say Portia no afi industry ni mache we ya wo ba be fani emfa na nso de nyame ahira ne na wahira no and na wa be die ho na sum obunu egu na sum say oboka kora na try me na anye yi a obefa ne sa ampa me ba ye nso no nyame adum wa moka ye ne na mu ama me kora me nam ono ne so because me be ya adwuma ma ne na me hu say ebefa no. I mean, now if you can't beat them, you join them. To say movie industry, no, you and talk cassette BM. Piano ko ye nye BM. Say won ko TV so mfa nko 2GTV me anka say Portia Boating movie 1 and 2. No nyina ani ho BM. Say we are global. And ye man nyina asesa. Until we have to follow the trails. Say ye pese ye. Until me so me kwa amabaji YouTube channel ni bia me bia Portia Boating TV. Enu achi ya so Nyankopon adom. Wow. Fama me nti no Portia ne ne twetwe nkomo na mo hwe a Order for Portia Asare Boating na no mu nsem ana yekotie bai no tie nsem a wode gu monten so ana twese nsem a yetete no wo eye actors na actresses ne bia no aya na eye no crazy se ne nsem a wo ka ne say enuabo edutuo enye na ewo eye Kumawood industry ni mu no kanka won jintum say wo se e friend Kumawood cause eye edin bi no mode ato so nanso se wura industry ni mu a edutuo wo mu dodo e na afen so otan pesemin kuminya adori mu ma a odwen ho a onti ase na nkomo de kroye ene odo ye adwuma na nke ni se industry no aba from say no anka bia omoko omonim bebre nanso esanse odo enimu na afei edutuo e na ewomuo no eno ti na ma industry no emu ayedin asisi aba from aha eye kese media subscribe like and share ja comment comment section honum fama me do besi ha makra